ka etminat ntsayini kubela wona ya kahle kahle ikhume etminat kubela wona ya khume mbiri nhlekana Afrika Dzonga nhlekana mingiselo mngana lona FM makomandlela na kuhlekanisa kora nga ngisela stichur ko namuntlha ku ri ra vumbirhi siku ra vukhume ra n'hweti ya nyenyenyani lembe na magidi makume mbiri ntsevu twana la namuntlha ka Afrika wa vulavula hi lava ku vulana va vulavuleri kusuka ka ndyangu wa le ka osi n'wamitwa wa vumbirhi lava nga etlela vurhongo lebyikulu se va ka hi vula na vona hi twa kahle kahle ho va rhambela ku va ta kota ku hi tivisa ximfumo ivi kusuka kwalano kumbexani va nga hi byela na ku kusuka sweswi nongonoko wu ri yini va kunguhata ku yisa ku yini mahlweni hi ndlela yeleyo ivi kusuka kwalano hi ta va hi kha hi twa letin'we mi nga khoma tona timhaka ku ya amahlweni ku ri kumba Paul O'Sullivan na hi koho a ku ya nyika vumbhoni kambe swi tikomba swi nga ri ku fambeni kahle hi tlhelo ra ku nyika vumbhoni byo lebyiya se tin'wana ta timhaka leti nga ta ti languta eka nhlekani lowu va lepelle Northern Water na vo va ta va ri koho ku va ta angula ka timhaka leti ti fambelanaka na mphakelo wa mati lowu ku nga ntlhontlho eka tin'wana ta tindhawu ngopfungopfu sweswi hi kha hi langutena kwala a Polokwane ku nga lava korhokela kona mi ta tsundzuka ku vhiki leri nga hundza kumbe hi vulavule na un'wana mingiseri nghenini a ku ya na le Ebenezer hi ya hi tiselaka mati haleni michini yi tshama yi ri kahle kambe le xiyimo ku ha mati hi ta twa ku xiyimo xi njhani va African National Congress a Limpopo ve ri va la ku angula a hi ro sungula ku va na mhangu leyi ya ku va na ku duvulana loko se ku ka ku hlawuriwa vurhumiwa lebyi nga ta va byi ya ku hlawuleni vurhangeri eka conference ndza tsundzuka ku n'waxemu kumbe ku nga ri n'waxemu kambe ka nkarhi lowu nga hundza ku ve na ku duvulana loko nga va koho loko a Waterberg nga ri loko ni nga hoxisa ku ri tindhawu ta va le Phalale swi swa muxaka wolowo swi tikomba swi kha swi vuya swi ri na rhavi ra xivuyevuye xivutiso ku ta ku ri ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku va makaya leyi se Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela hi vutisela ku wona twik suka leni studio 2 a ile Polokwane nhlekani lowu ku humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasi mina ni khalanga Pet Mathebula nhlekani Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani nakhalanga Pet Mathebula sweswo mingisero Munghana Lonene FM makombandlela tolo ku vi ku hangalaka hungu leri hi lavaka ku hi ri tshika kwala ka ku ri lo hangalaka tolo kambe ke ha swi tiva ku mi nga va mi hlangana wona mahungu walawo kambe hina hi le ka xiyimo xa kahle xa ku va hi mi vikela wona hi ku veni ku ri na vanhu lava va nga voho va nga ka xiyimo xa kahle xa ku va endla tani ku vuye ku ya hangalaka kumbe ku ya twa kumbe ku ya tiveka kumbe ku ya hundzisiwa hungu ra leswaku hosi dokodela N'wamitwa wa vumbirhi a va ha ri kona emisaveni se hi lava ku ta twa ku xana tanihi va ndyangu va hi tivisisa ku yini nako ku ya mahlweni va ri timhaka ti ta va ti ri tingani tatana Calvin Maphophe va yime kulunga ku va ta kota ku va bula na hina tatana Maphophe nhlekani hi mi amukerile hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani Pet na ku xeweta vayingiseri va Munghana Lonene lexi rambo lexi hi nga mi tisela xona na swi tiva ku xa tika na le ka n'we kambe hi ta tiya hi ku yini tatana Maphophe swi ta lava na n'we tanihi va ndyangu mi nyika xivono xa ku loko se xiyimo xi tani hi ta yisa ku yini mahlweni kambe ke a hi sunguleni kwala timhaka ti sungulaku koho tanihi va ndyangu mi tivisa ku yini tanihi rixaka nhlekani lowu ya impela intiyiso u fanele hi tivisa na tiko ra Afrika-Dzonga leswaku impela intiyiso hi khunguvanyekile swinene hi ri va ndyangu kumbe emisaveni ka hosi dokodela N'wamitwa wa vumbirhi vona va hundile tolo ku nga musumbunuku a va ri exibedhlele a va nga ha pfukanga kahle a va twa swivava swinene ya se swi nga leswi tolo hi laha va nga etlela vurhongo lebyikulu se loko swi te tani swi vula yini kusuka sweswi ku ya mahlweni leswi vulaka swona swi vula leswaku impela xo sungula lexi hi fanele ku hi langutisa xona i ku va hi va heleketa endlwini ya vona hi hetelela karhi hi lunghisa hikuva ku na swiyenge swo tala leswi nga ta nghenelela ku va lunghisela ntirho lowu tanihiloko mi swi tiva leswaku va tirha eka tindhawu to talatala hambi ku ri ka mfumo laha a va ri memara ya parlamente handle ka vuhosi na swin'wana na swin'wana so ntirho lowu ta va ri ntirho wukulu lowu eka nkarhi wa sweswi nga ku lulamiseleni ka swona ku ri hi languta swona leswin'wana na swin'wana swo tala
mi ta swi vona endzhaku ka loko ntirho wu humelerile. Sweswi vula ku loko xiyimo xi te tani mi le ka xiyimo xa ku mi nga hi byela ku nongonoko mi langutele ku fambisa ku yini tolo va hundze emisaveni kusuka kwalano ku ta endleka yini ku ya mahlweni hi ndlela leyo? Hi ri va ndyangu a hi nga se hlangana kahle tanihiloko swi humelerile hi ta hlangana kahle Mundzuku ku nga wavunharhu. Okay. Ta kota ku langutisisa hinkwaswo ku ri ku ya humelela yini tanihiloko hi ta mi tivisa na ku ntirho wu ta va rini na yini hinkwaswo swa ku fana na sweswo. So hi ta hlangana a hi nga se hlangana ku va hi hetisisa tanihiloko swa ha ku humelela swi humelele tolo. Ya ntiyiso. A hi languteni ka ku hi swihi leswi mi langutelaka ka rixaka loko xiyimo xi te tani? Mi langutela nseketelo wa muxaka muni kumbe mi lava ku rixaka ri endla yini lava nga yingisela nhlekani? Rixaka ku va ku seketela impela tanihiloko va tirhile hinkwenu ha swi tiva leswaku va tirhe ngopfu. Ku lahlekeriwa hi munhu wa ku fana na vona a hi swilo leswi swi nga swa ku va hi nga swi tekela hansi tanihiloko mi ta hlamusela ku ri va ve hosi yo sungula ya n'wantima a ri n'wansati. Vanhu va pfule xivandla lexi kulukumba ngopfu ku nga ri ntsena la tikweni ra hina kumbe ni nga vulaka ku ri hala ka hina ka Vatsonga Machangani kambe swi le ka hinkwaswo tiko hinkwaro ra Afrika-Dzonga va le ku landzeleleni ka leswi swi nga endliwa hi vona tanihiloko va fambile va famba ndlela leyo tika swinene ku va va fikelela lava nga fika kona. So loko hi endle sweswo na ku themba leswaku hi tele lava hi vona ka mintirho ya vona leyi va nga yi endla ene ka mintirho ya vona leyi va nga yi endla ko tala a hi tali ku rhamba vanhu ka swa ku fana leswi kambe vanhu va titwela hi voxe va fanele va seketela impela nseketelo wa vona hi ta wu khensa swinene. Mapope khenseli swinene mani ku va mi ta hi van'wana va ri ku ndla yini ku susa mihlolo ha khensa swinene ku va mi kote ku ta hi byela mi hi tivisa ximfumo leswaku na loko hi kha hi vulavula hi kha hi swi tiva ku impela i mhaka leyi nga yi twa va nga hi tivisa yona ku nga ri mahungu ndlela hi swihi leswi mi nga mfambi mi nga swi vulaka? Sweswiwani ntsena i ku ri a hi tirheni hi karhi hi hleketa hinkwenu ku ri impela sweswi hi heleketa munhu loyi hi nga vulaka ku ri i socha leri tirheke swinene emisaveni ngopfungopfu eka rixaka ra hina ra Vatsonga. So a hi endleni leswaku ntirho wa kona wu famba kahle hi tlhela hi n'wi hlonipha swi hetiseka inkomu. No, ya khensa swinene tatana Mapope mi nga yi heleli mbiri loko hi tshama hi kha hi ta va hi kha hi lava ku ta kota ku kuma vuxokoxoko leswaku hi ta kota ku tivisa rixaka ri kota ku vona ku ri fambisa kwini ku fika sweswiwani leswi ni nga na swona i ku va ndyangu va ta hlangana hi Ravunharhu leswi vulaka ku mi nga kuma riqingho hi ra mpundzu va ku leswi mi nga hlangana se mi ri rixaka mi ri byela yini se mi nga yi heleli mbilu mo hi lehisela timbilu ha swi tiva ku mi le ka xiyimo xo tika na n'wehe tanihi va ndyangu kambe hi khenseli swinene nkarhi wa n'wena. No, inkomu swinene. Inkomo tatana Mapope va vulavula ndyangu wa le ka hosi dokodela Nwamitwa wa vumbirhi lava va nga etlela vurhongo lebyikulu lava nga dyondza khale veri a ku ri muleteri a khale ka college ya dyondzo ya Hoxani va ze va nga va un'wana wa vanhu lava va nga pfuneta swinene ka ku fambisa yin'wana ya tisekete van'wana va ku a ku ri murhangeri wa gwa maiti va gwa swi tele leswi va nga famba va swi endlile eka vutomi bya vona Nenekazi leyi se swi nga leswi swo vula ntsere ku hina tanihi rixaka ho fanele hi khomana hi tiya hi vona ku ri loko swi koteka hinkwerhu hi kota ku va koho loko Nenekazi leyi yi heleketiwa ndlwini ya yena yo hetelela hi ndlela yeleyo n'we mi kota ku ndla swikombelo ndanani swikombelo ku va an official funeral kambe hi ta twa hi n'wina a hi sunguleni hundza hi laha hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we. Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalanga Pet Mathebula. sweswo mi ngisera mugana lona FM 20 timinete ntsena ku bela awara ya 12 hungu leri nghenaka sweswi i ku ri tatana Ndubani va ka Eskom va kombela ku hi vulavula na vona Mundzuku mi ta tsundzuka ku mbulavulo wa tatana Ndubani na me kumbe na hina la ka xiyanimoya wu khumba rendo leri hi nga va na rona loko hi yele ka Makhuva ku nga ri ka Makhuva kambe a Mbawula loko hi yele Mbawula le hi fike hi kuma ku na vanhu lava va nga se va ku na gezi andaka mikhukhula liya se na swin'wana leswi ni nga ta ka ni nga swi vuli la moyeni leswi ni nga swi vona le
leswi hi nga swi fikisela va ka Eskom ma swi vona na ku le ka mathebula le va ha rilaka ku lahlekeriwa hi n'wana na ku ha gezi ma swi vona va tlhela va ni kombela va ku a swi ta va swi ri kahle ku na loko va hi layitela gezi kumbexana hi ta pfa hi yingisela radio hi rivala swin'wana sweswo swa ku taniya sweswo hinkwaswo leswo a swi hetelelanga swi ve kona se vengeri va ta vulavula hi swona ku va ye a vuhosini bya ka byele Ambawula va ta kota ku hlamusela ku laha ku nga ha gezi i mhaka leti tingani laha ku nga na gezi timhaka tingani hi ku a ni tshembi ku lava va nga laha kumbe miti liya hinkwayo yi nga laha nkoveni ka xikolo xa Masiza yi lava ku susiwa hinkwayo hambi vuhosi yi ri ku vanhu va lava kusuka hinkwayo miti liya yi nga laha hansi ka xikolo xa Masiza yi lava ku susiwa a hi swona i ku lava ni vulavulaka hi va kwala tlhelo ka xikolo loko ku ri ku va lava ku susiwa hi ta twa hi swona kambe a ni tshembi ku vanhu lava na tiyindlu leti a ni ta na madiyindlu lama ma vona makulu va nga susiwa va nga pfumela kambe na loko ri va nga pfumeli loko ri ku nawu na matshamelo ya vona a wu pfumeli ku va tshama laha kavula va ta sindziseka kusuka kambe loko ku ve va ta va ri koho va ka Eskom a va lunghisi leswi swi faneleke swi lunghisiwa leswaku vaaki lava va kota ku hanya vutomi va ringeta hambileswi swi nga ta ka swi nga olovi ku tlhelela ka leswi va ri ku hanyeni swona malembe ndzhaku kambe va ringeta ku hanya vutomi bya betere na loko ri ku mi tsandzeka leswin'wana ku famba mi ya layitela va ka mathebula ke ntirhela ka a ni tirheli kaya a ni tirheli kaya loko ri ku leswin'wana a swi tende famba mi ya layitela va ka mathebula va layiteleni matsvo ku pfumaleka ka gezi swi le ku va hleketeliseni swo tani va ta ku gezi leri ri fambe hi mhaka ya ku ma swi vona ku swi tshama swi kha swi va hleketisa yini se va layiteleni gezi kumbexana va ta pfa va vona TV kumbe va pfa va yingisela radio swi va rivala nyana ma vo mhaka kona a hi amukeleni mingiseri wo sungula hi twa ku hi khome timhaka nteri loko hi fika laha ka hafu ku bele awara ya 12 ku fika ka awara yan'we a ni ta amukela ngopfu mahungu yo suka ka n'wina tanihi rixaka ni twa ku mi ri yini loko hi lahlekeriwile hi titani mi angula mi ku yini hi xiyimo xolexo hi swihi leswi mi nge ri mi lava ku swi hundzisa ka rixaka hambi ku ri va ndyangu lava va nge le ka gome sweswi ma swi vona a ni ta tsaka njhani loko mo nghena mi ta hundzisa mahungu walawo ka rixaka hi twa ku swi endlisa ku yini laha ka hafu ku bele awara ya 12 ku ya fika awara yan'we ane kambe sweswi ku na mingiseri hi loyi ni hleka aye papa mina hi pfukile hi pfukangi se ku sungula ni gome va tati hosi n'wanika va nga famba misaveni ni kombela ku vulavula swin'wana madzolonga ya le mandyangwini hi ndlela yin'wana la ku vula ku a ni la ku kombela ku lava tsalaka mitlangu ya swiphemu xikombiso ntlangu wa mina hi mina i kharinyana wu ri kona loko ku ri ku na van'wani lava va kotaka ku tsala ku leka ntlangu wa swiphemu va wu tsala wu katsa va swiboxo leswi nga khomiwa hi ku dlaya vavasati hi ku bukutela vavasati and then hi na vana va xikolo ku va va ti vona va ri buli xikolweni va karhi vana va xisati ku akiwa rixaka swi tshama swi ri milon'wini a va tsala ntlangu wa swiphemu lowu nga ta ku wu ta nghena ka tindleveni ta vanhu lava yingiselaka Munghana Lonene ko timhaka leti ta madzolonga hi ta huma la leswi ni vulaka swona ni vula ku handle ka ku hi kandziya ndzhaku hi ya mahlweni ya ndzhaku a yi hela se ni ringeta ku teka xitepe xin'wana hi ndlela leyi hi xitepe B kumbe 2 lexi ni xi tekaka tlhelela nyana kantsongo mi ri xitepe lexi ta endlisa ku yini ntlangu wa swiphemu xikombiso mina hi mina i khale yi ri kona a yi fambeli ngopfu hala ka madzolonga se madzolonga le mindyangwini loko ku va na lava nga ta va tivaka ku tsala mitlangu ya swiphemu ivi va vulavula hi
disadvantage na ti-advantages ta ndyangu ya mi ta swi veka hi Xitsonga kahle mi nga ya xikolweni then va kota ku swi veka swa ku loko u tshama na munhu wa xisati right a wu own mara ti-advantages ta kona u ya jele u onekela hi future na wena a swi onekela a u onela nsati loyi ntsena na wena ku va u nga ri kona la ka society na wena vumundzuku bya wena byi onhakile se a wu faneke swi tala emilon'wini ya vanhu na vana lava ha kulaka na ti-single parent va tiva swa ku vanhu lava va nga single parent loko i kota ku a va na 4-5 ya vavanuna a ri 1 loko un'wana n'wanuna a ku wa vulavula yi va mhaka yi kulukumba ivi va holova va nga swi koti va tshama va patsa va tlanga va tsata nyama swin'wana lava tsalaka va tsalaka swiphemu va ta swi vekisa leswi va nga ta swi tivisa xiswona lava nga dyondzela ku tsala mitlangu ya swiphemu kambe mi fika njhani kwalani mi vona onge mitlangu ya swiphemu yi na xiave xa muxaka muni loko swi ta ka timhaka ta ku dyondzisa phela ntlangu wa swiphemu a hi ku hleka ntlangu wa swiphemu tinsimu ti tlangaka kwala ka Munghana Lonene ta Xitsonga hambi ti ta xilungu tin'wana ti nga katsa na vo tinqambi leti va nga katsa ku va cina va karhi va tiva ku ba n'wansati a hi xintshunxo se ni nghene ka tinqambi hi ndlela yaleyo marito man'wana van'wana va nga nghenisaka xiandla nemetwe se laya ka a ni ya le xikolweni swi ri hinkwako ku duma ku vulavuriwa hi madzolonga lama ma endlekaka na ku xivangelo yini kambe phela xin'wana kumbexani loko hi kha hi hetisela hi faneke hi va na vukheta eka xona i ku swa endleka mi kuma ku vulavula hi swilo ngopfu swi za swi ndla ku swi lahlekela hi xikongomelo xa koho leriya ra ku na laha a swi fanele swi va na xiave swa ku antswisa xiyimo swi nga ha antswisi xiyimo na laha a swi fanele swi twala swi nga ha twakali hi mhaka ya ku swi vulavuriwe ngopfu swi za swi kambe mi ri ku ndla yini n'we va khale mi ri ku swirha swi ze swi va swirha timbilu vanhu va loko se swi fika swi sungurile xikombiso ximanimani a karhi ta n'wansati sweswi va n'wi gwevi 25 years jele ximanimani a karhi ta n'wansati va n'wi dlayile andyangwini wa un'wana ni ka swikombiso ku va na leswi swi komba ku loko ku endleka leswi ku endleka leswi loko endla leswi ku endleka leswiwa tsotsi leyi a yi nga baleka exikolweni se yi nga tirhi hamba ya karhi ta vavasati yi humelele hi leswi no nyika lava tsalaka va ta swi tiva ku va endlisa ku va veka leswi na leswi kumbexani na sweswo swi nga lulamisiwa sweswi ku loko swo ze swi tiveka ku John a na ku nghenisa xivongo loko nghenisa xivongo swi nga endleka a ri kona John wa xivongo lexi ni nga xi nghenisaka loko swo tiveka ku John i khomiwe ni timhaka ta madzolonga swi nga heleli kwalaho ka loko a ha khomiwa a swi vulavuriwi na loko se a gweviwa minkarhi yo tala loko se a gweviwa a swa ha vulavuriwa swa ha ri mahungu khale loko mi ku tani ni vula ku hi marito man'wana mi tsundzuxa na lava faneke va tsala swi ntlangu wa swiphemu lowu nemetweni hi swona swi nga heleli kwalani gome ra mina hi ku leswi ni ka mi kombela swona se swi nga ku swi fike makumu leswiya vhele anakeni mi va twile lava hi nga vulavula na vona a va ri ku vavisekeni a hi fikiseli hungu kambe a ri nkarhi lowu n'wana mi nga ri fikisa hi wona a va nga ha ri ka xiyimo xa ku va nga ta hi ta vulavula hi swona la mi ta kuma van'wana hi nge kumi van'wana mi ta lava van'wana n'wena a ne yin'wana va lavini le ku sunguleni ta pfuna siku rin'wana ta mi byela ku landza mani inkomo 0860002543 la tatwa hambi xin'wana lexi hi nge le ku xi vuleni sweswi i ku a ne ha swi tiva ku Afrika wa vulavula i nghena kan'we hi vhiki loko i nghena i vulavula hi timhaka ta nenakazi leyi ya hina yi nga etlela vurhongo lebyikulu a hi nge swi hlayi ku i nghenini
loko hi vulavula hi timhaka letin'wani enghenini ka Afrika wa vulavula ta swivona vhiki leri taka hi leswi endlisaka swona mhaka ku va koho lava va nga tsakelaka ku va ta na mahungu yan'wani ivi hala tlhelo va tlhela va tsakela na ku va xiximana na kazi ya hina se ni ta ku teka riqingho rero sweswi ka 0860002543 na swi twa ku a Jamestown a ku tirheki kokwalaho ka ku va ku ri na lava va rhwalaka vana va xikolo va nga pfala mapatu hi ta bula hi swona kambe a hi languteni ku a ku na vanhu ke lava lava ku vulavula hi nenakazi leyi andaka leswi Elois Richard Flayfontein Musina kuyafika eBaytree hina wena hi 91.9 FM Munghana Lonene FM Makombandlela hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na khalanga Pat Mathebula Girito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM nomboro i 0860002543 van'wana mi nga va mi lo hlama eka vutomi bya n'wina mi hlangana na vona mi hanya na vona kumbe mudyondzisi wa n'wina kumbe muleteri wa n'wina kumbe kokwana wa n'wina kumbe hahani wa n'wina sweswo swa ku taniya a hi buleni hi twa ku n'wela mi nga ko hi swilo leswi mi va tsundzukaka hi swo mirini ka va ndyangu lava va nge le ku tsandzekeni na ku amukela ku xiyimo hi lexi fikini hi ndlela a swi olovi swa tika ku hambana na murhandziwa wa wena hi ndlela yaleyo se hi mi nyika nkarhi lowu ku hi kota ku vulavula tanihi rixaka hi twa ni la ku vona ku tanihi rixaka hi le ku fambeni gere yin'we a ka ha swi vona swilo leswi nga le ku humeleleni hi ndlela yaleyo ke se nomboro hi leyi hi teri loko i nghenini ka Afrika wa vulavula hambi nghenini hi Musumbhunuku tolo kumbe wa ha tsakela ku nghena hi Ravunharhu Ravumune Ravuntlhanu vhiki reri loko i nghena ka xiphemu lexi na n'wina ku a swi hlayiwi ku ri leswi ya mi humelerisa nga ta ku a mi ngheni tolo hayi a nge vuli laha ku a mi ngheni tolo i xiphemu xo hlawuleka lexi se a hi ku tweni ni muyingiseri wo sungula hi loyi Nhlekani khalanga minjhani bota mina hi pfukele hi ngo vona hi pfukile xo sungula hi ta lava ku chavalela eka ndyangu na tiko ra ka n'wina hi ku angarhela na rixaka so lava va nga ndla LLB va swi tiva ku ri eka customary law va dyondzisa hi voho hosi N'wamintoya wa Vumbirhi case leyi nga humelela is part of curriculum at University kwala Afrika-Dzonga so a ku ri munhu wa ku hlawuleka swinene a va ri membara kumbe xirho a ni ko to nyika va ri yini background hi ndlela yaleyo mara leswi ni swi vulaka ku ri i example ya vavasati ku kombisa ku ri xidemokirasi Dzonga xi hi tele na yini swilo swi nga koteki ku ri vavasati va nga swi endla hi nkarhi lowa khale swa koteka and hosi N'wamintoya a ku ri xikombiso xexo eka vavasati va vile hosi va vile membara ya parlamente case liya a ri yikulu la yi dumini ri maphepheni yi ri mahungwini va ve va hi wina va hi rhangela tanihi tiko ra ka N'wamintoya hi ndlela ya kahle hi la ku khensa ka xiave xa vona eka tiko hinkwaro inkomu ni mi twile vutomi na khensa swinene mantlhelo leri mi nga ta na rona ha khensa swinene ku diya ku engeta inkomu 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula 25 timinete ntsena ku nga sipawara yan'we a hi mi tweneni ku un'we mi ri yini tanihi rixaka nkarhi wa n'wina lowu hi la ku twa n'wina hi ndlela yaleyo ku n'we mi angula mi ku yini nomboro hi leyi 0860002543 nomboro leyi mi nga yi ta yi tirhisa ku ya amahlweni hi ndlela yeleyo Girito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula tsundzukani loko ku ve a mi kona lava mi lava ku vulavula hi mhaka leyiwani swi vula ku hi nga tlhelela le ka ntshamo lowu nge le ku yeni mahlweni ka komiti leyi ya xinkarhani leyi vulavulaka hi timhaka ta ku ta vumbhoni lebyi tisiwaka hi tatana Paul O'Sullivan lava va nge ri ku kumbe lava va nge le ku nyikeni vumbhoni mayelana na mindhavusiso yaleyi nge le ku yeni mahlweni kambe ku na muyingiseri lo nhleka khalanga mpfukeli bota mina hi pfukela hina nchumu hi ngo vona na hina hi le ku rileni kwala mugangeni wa ka N'wamitwa tanihiloko ni ri muakatiko wa kwala ni xitwini tolo
ni twa ni nga tshembi ni ya swi twanela ka swihangalasamahungu ni ku mara vanhu va na switiyanhlana vo tshuka va hangalasa hungu ro tani ri nga za ri hi twa hi tindhuna na van'wana lava ngete kusuhana na swona se ni ka a ri byi ta ku yini tiko ra hina ri nga tona tirha impela hi swi tini ndhawu ta hina vafambi a hi swi tivi ta sala hi ku yo mani kwala hi nga kona wo rhurhumela i ntiyisi ngopfu loko ku xiyimo xi te tani vanhu va tala ku ti vutisa swivutiso swa muxaka walowo kambe a swi endleki ku va na vangwa swi ta ntshemba ku ta va na laha ntumbuluko wu nga ta famba ha koho ku endla leswaku xiyimo hambi xo ka xi nga vuyeli matshan'wini kambe xi lawuleka impela kalanga no ya loko n'wina tanihi sweswi a ku ri hosi ya n'wehe laha mi tshamaka mugangeni ya kovo hi swihi leswi mi nge mi va tsundzuka hi swona ya hosi ya hina a ku ri munhu un'wana wa ku rhandza swilo na ku a va tlharihini va dyondzekini va hi veke ka xiyimo xa kahle loko va ya parlamente ka swiyenge swa dyondzo va hi akeri na swikolo swi koho kwala va Samson Mamita va Lwandla Muni a tinyungubyisa hi swona perawa va hi endlele xa kahle ndhawu to hina so ka nga swi tivi swa ku ta sala hi ku yo mani sweswi na mitwa ni mi twile but na khensa swinene kwala ka n'wamito inkombo to mina khensa swinene 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela emakumembirhi timinete ta iseba awara ya n'wana mingiserilo nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene botete mpfukile bota mina hi pfukile ngobona mpfukile botete no na hina hi ri va ka N'wamito a va chaveleleki a va weriwangi va ri voxe botete nena leyi nga hi siya a hi landzelela ngopfu wo fana na mina ka swiyenge swa mabulu a ni twa va ni kombetela ngopfu ku ni nga swi kota ku loko no va na n'wana wa xisati ni n'wi komba ndlela hi vona so hi lahlekeriwe ngopfu na hina ka tiko ra le Tiyani hi yona so a va chaveleleki ene tiko va na ku chava ta sala ku rile ka yini a mutini ni tu kulukumba botete a ri hi mhala vale rero va swi tiva ku la vuton'wini a rifo ku na vutomi ku ya mahlweni so endleki va nga swi nga swi swa kahle so vaakatiko a va hambana ku chava va rila nena ya vona leyi va nga proud hi yona va nga langutisi leswin'wana swi kahle umunhu wa vona u nga tlela hi kurhula botete no I can't swinene but inkomo ai va ri ongeti moya wa vona u nga etlela hi kurhula n'wamiri yini 0860002543 hi lo ndla hi bomu a hi ta va hi vitane vanhu vo tala lava hi ta va hi vitana hi vona hi kutana ni mi ta vulavula kambe a hi lavangi swona hi lave ku n'we mi nga vayingiseri n'we mi nga rixaka ra ka hina hi sungula hi twa n'wina ku sungula hi nga se vitana vativi na mani na va tele vanhu lava nga ta vulavula na vona hi nenakazi leyi va tele swinene kambe sweswiwani a hi yeni mahlweni hi twa ku loko lava va nga switulwini lava va hi nga se va nyika nkarhi wa ku va vulavula hina va mbuyangwani hi ri yini hi yo mhaka ku ri na nkarhi lowu a hi amukeleni loyi nhlekani ayi papa hi pfukeleni nga wona ni mi twala kula ngo nga riqingho ra n'wana mi ri khomanga kahle kumbe xipolipoli fane ku ri network ya laha ni nga kona inkomo papa mina a no tsakisana hi maveke na vo marito loko mo teka ti-record ta n'wehe leti a mi vavelaka vo mi burisana na vo mburisano wo karhi mi ta va tsona ku va veka marito a swi twakala ku vulavula munhu loyi a nga na ntokoto munhu loyi a nga na vutivi ende a va swi veka kahle ngopfu loko va karhi va vulavula hayi a reze ta ku yini tlhevuya swi endlekile entiyisi ya hi rileni hinkwenu hi luzekeriwe hinkwenu a ku na loyi tiko hinkwaro ri le ku rileni a ni ri na vahisa van'wana va mazulu lani va karhi va vulavula hi swona vo mpundzu wa namuntlha so a rezi tlhevuya hi sweswo ni vula ku ta ku swi yini tlhevuya swi endlekile mara se kambe kwalano a mi ri loko mi ku ndava ku kamba swin'wana loko mi ku a ni ri na vakurumba van'wana va mazulu la
a va vulavula hi swona a mi la ku seketela yihi yaleyo a mi seketela liya ya ku va vulavula tiko hinkwaro a mi seketela ku mi seketela liya ya ku tiko hinkwaro va vulavula hi yona va le vulavuleni swo va na va hitela va ku hosi n'wamito lava ku huma va ra Giyani vona na va mito karhi va ka Giyani va karhi va pfuna hi na muti okay hi tlhelo rero na ri twa ni kumbexani mirhi hi mhaka ku swi vulavuliwe hi vankulukumba va mazulu se swi vula ku swi hayikho na hina loko hi vulavula swa hina hambi ho vulavula hi hina vinyi swi na nkoka kambe loko mi la ku seketela liya ya ku a swi vulavuriwa tiko hinkwaro sweswo ni nga mitwa 0860002543 nangona ku ya Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela ni teri ni lava ku tatwa n'we ku n'we mi ri yini loko xiyimo xi ri tani xana mi khumbeka njhani mi nga va mi ri vaaki ve le ka N'wamitwa tindhawu hi ku hambanahambana ka toho mi nga va mi ri vaaki va miganga hinkwayo leyi ku vulavulaka ririmi leri hi nga tsakela ku twa tlhelo ra n'wina ra mhaka hi twa ku n'we mi ri yini loko xiyimo xi ri tani mi angula mi ku yini ka mhaka leyiwani ngopfungopfu loko hi ka hi languta ka timhaka leti ti fambelanaka na ku hundza emisaveni ka Nenakazi leyi hi ku sweswi ni vulaka ni nge i swilo leswi eka vutomi bya n'wina bya siku rin'wana na rin'wana a hi minkarhi hinkwayo mi nga ta nyikiwa nkarhi wa ku vulavulani hi voho se nkarhi lowuwani a hi wu tirhiseni hi swi tiva ku i nkarhi lowu hi nga nyikiwa wona ku hi vulavula hi voho loko se hi suka la mi ta twa se eka ku hi ta lava mutivi ta vulavula hi swona hi ta lava manimani ta vulavula hi swona hi ta va hi nga ha pfuleli ngopfu swa ku ku ta nghena n'wina mi ta vulavula hi ndlela yaleyo se i nkarhi lowu hi ngeteri lowuwani namuntlha hi wu vekele n'we leswaku hi twa ku matitwele ya n'we ya mhaka leyi hi wahi loko hi kha hi vulavula hi Nenakazi leyi ni tshemba ku na vanhu lava nga hlangana na vona eka vutomi bya vona ngopfungopfu loko hi kha hi languta lava a ni vulavula hi vona va ri swirho swa gwa lava ni vulavula na vona va ri vadyondzi ve le Hoxani lava ni vulavula na vona va ri vadyondzisi lava a va ta va kambela tanihi mukamberi ma vo mhaka kona se swin'wana swa leswi hi lava ku vulavula na vanhu va muxaka wolowo na munhu ntsena xikongomelo nkulu ku endlela leswaku hi nga se teketela vativi hi nge hi wu kumi nkarhi wa ku se hi ku hi tyaka masitwisisanyana a hi amukeleni mingisero ni hlekani aye khalanga mpfukela buta mina hi pfukele hi ngovo yi hlayisekile I can't no mani a va ri nena loko ni nga hoxisi va pfule buku ya matimu va endle ku yi pfuriwa aka rixaka ra Matsonga sorry va endle ku buku yi pfuriwa eka rixaka ra Matsonga loko ni nga hoxisi ku nga va ku ri hosi yo sungula ka rixaka ra Matsonga ya xisati a hi pfumeleni hi ku vatirheli mintirho ya vona yi vulavurile kusuka kwele palamende kusuka ka ti-organization leti va ri ka tona hinkwato i nga ku moya wa vona wu nga tlela hi kurhula a swi tiva ku ri va hi pfulele buku ya matimu namuntlha yo pfariwa mara ku ya amahlweni ka ku pfariwa ka yona swi vula ku ri mintirho ya vona yi ta sala ya ha vulavuriwa hina Matsonga loko ho tsandzeka ku ti nyungubyisa hi vona ku ya ku yili ku na vanhu van'wanyana a va bebuliwi va hanya va lova khalanga i kuma ku matimu va rayi mo lo bebuliwa va vabya va lova va hanya va lova so laniwani ku ve na migingiriko yo tala leyi nga ta endla ku hi sala hi va tsundzuka hi ku ya hi minkarhi na masiku moya wona ngo wisa hi kurhula va hi tirherile nto xivulavuro xin'wana xi ku a ku ri munhu wo tlhariha swinene lera ra ku swo boha mbewu va suke va byarile loko munhu a ri mufambisi ka swilo swo karhi vo fana na vona a hanyaku hi ku tiva ku na mindzuku ni tshemba ku ri mbewu va suke va byarile ene na yona mbewu leyiwani hi ta vona mihandzu ya yona ku ya a ku yini mahlweni vanhu va so a va tali ku endla swilo swi va swa vona va ri voxe va siya legacy so a hi pfumeleni ku na legacy leyi nga ta va yisele yi yisa mintirho ya vona mahlweni ka ni na makala na khetsa swinene Papinkomo 0860002543 nangona ku ya Africa wa vulavula eka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela a hi amukeleni n'wana muyingiseri lo nhlekani ayi botsati mpfukile pfukele minjhani na hi pfukile hey na mativa
na swi lava ku mitwa kambe ni twa ngopfu xipandzamananga ku tlula n'wina a ni tivi hi nga ndlisa ku yini yeah okay na twala sesi a hi ringeteni hi ya mahlweni but a ni rhandza ku khensa swinene mani ka n'wina xitichi FM Munghana Lonene khensa swinene loko mi khe mi onara i hosi Nwamitwa botpet swi le ku kaleni ngopfu loko munhu maybe wini a ri hosi ivi a dumisiwa a tiveka loko a karhi a tiveka ivi loko a hundzini misaveni hi ntirho wa yena leyinene ivi swi vulavuliwa a swi vona ni le ka ti-TV van'wani loko ku tlanga switori loko swi ya makete va va komba se mina ni rhandza ku khensa ka Munghana Lonene loko yi karhi yi tirha yi ownara hosi Nwamitwa ya hi yimela Munghana Lonene ku vulavula ntiyiso Botpet i nkarhi wo leha mi kha mi tirha na vona hosi Nwamitwa mi vonile mi tirha a ni swi tivi ku endleke yini kambe ke ka n'wina mi nga va tiveku hosi Nwamitwa i n'wana wo sungula na ku va n'wana a ri yexe eka hosi Fofoza Nwamitwa ka mhani ka ngamu kumbe ka nkosikazi Favazi Nwamanave mayebo makako a ku ri n'wana a ri yexe ka nsati lonkulu nkosikazi Favazi Nwamanave a hi amukele n'wana mingiselelo nhleka nhlekani Botpet bota mina mpfukile hi pfukele hi nga vona bota mpfukile wena mani a khensa bota mvulavula na Michael Baloyi the king n'wana mama Mahlamba Xilevu ku ya ku ri la Grill Farm ni kombela ku kandziyela nyana ka ntsongo leya hosi Nwamitwa mo hi ku tanihi rixaka ra Vatsonga hi lahlekeriwile swinene hi lahlekeriwile hi munhu loyi a ri na vutivi mafambisele lawanene matirhisele ma yena maririmi vutlhari byakwe mo hi ku kombisa kahle ku ri tanihi maAfrika-Dzonga ku nga ri vanhu va ka Nwamitwa ntsena tanihi Afrika-Dzonga hi lahlekeriwile swinene swi tiveni leswaku khumbi leriwani a hi tiseketele hi rona sweswiwani ri hodlokile xihlahla lexi se a hi tumbele hi xona xi tshwile ndzhuti lowu a hi wisaka wona wu tsemiwile xihlovo lexi a hi nwa eka xona mati xi seleteriwile xana hi ta endla yini sweswiwani hina hi nga sala hi ri vana lavatsongo loko hambi ku nghena xixikani xana hi ta orha kwihi ndzilo xana hi ya wisa kwihi ku ndzhuti wu tsemiwile mara a hi amukeleni hi ku tiva mani loko a nga ri Jehovha hikuva hi yena muendli wa tilo ni misava a hi ta ku a hi kurhula hosi Nwamitwa Fofoza wa vumbirhi a yi fambi kurhula sizata tiko ra muganga ye le ka Nwamitwa veri leswinene swi tala ku lahliwa ni marhambu ya swona hi ri a swi vitani le ka vona hosi Nwamitwa a va wise kurhula inkomo khalanga Pet Matlebos bota mina khensa swinene hi swo hi lavaka sweswo swa ku i nkarhi wa n'wina lowu nkarhi wa hina ku va hi vulavula hi ndlela yaleyo khensa swinene bota mina inkomo a khensa swinene 0860 002543 un'wana kumbexani a ni ka ni vutisa un'wana ni ku a wu ri kwihi lembe ra 19 hi lembe ra 1989 ku fika hi lembe ra 1994 a ku ri mukamberi hosi Nwamitwa a ku ri mukamberi hi ndlela yaleyo va leteriwe ku va mudyondzisi malembe ndzhaku le a Lemana Training College leswi swi mi ngo hi tshika hi bola masivo Lemana College of Education leyi nga hetela va Lemana College of Education a yi ri Lemana Training College xikolo xikulu kambe hayi mi le ku tirheni hi matimba ku hi tshika hi bola a hi mutweni mixer Munghana Lonene FM 0860 002543 hi twa kun'we mi angula muku yini hi ndlela yeleyo mi nga rivali mi nga kandziyisa na rito ka 065 744 3911 loko biya mahungu na misava hi tiri hi bula na va Lepelle Northern Water andla ka sweswo hi bula na va Musanda vo Madaji hi bula na vona laha hi ka hi languteka timhaka ta hoyi leyi nga va koho le Avembe a Musina ku kahle kahle ku endleka yini
hi ndlela yoleyo kambe tekeni n'wana mingiseri loyi nhleka papa mi mpfukeli hi pfuka hi ku tana hi na nchumu hi ngo vona papa hayi pfukeli mani na mina no wela ka valavalava ku vula ku moya wa vona a wu etleli ku rhula mitirho ya vona hi vonini hi ri va rixaka ra Matsonga Machangani mina a ni ta ku aka tihosi leti nga sala a ti fane ti dyondza swin'wana kumbe ti va ti teka swin'wana aka leswi hosi N'wamitwa a va hisa swona aka miganga leyi a va fuma yona ni vula leswi hi mhaka ku loko mo languta hosi Mawisa N'wamitwa hambi sweswi va nga ta va ta fuma late mara va wela ka generation liya ya tihosi leti a ti swi tiva ku loko u ri hosi muganga wa wena u hanya njhani na wona swi nga fana tihosi leti nga koho masiku lamawani i kuma ku na vana na tiko a ri swi tivi ku hosi i mani hi ku a va endli nchumu aka vaakatiko lomu va fumaka kona se a ni ta ku loko swi kotekala a va suki va teke swin'wana leswi hosi N'wamitwa a va fambisisaka swona muganga ya vona na tshemba vo tala va ta va karhi va swi vonile mitirho ya yona a vulavula a nga ri munhu wo rhasa a yo tirha swi ti komba ku ka N'wamitwa loko hi vulavula hi development hi vulavula hi yihi mara tihosi leti nga kona sweswi hayi nakanakana ku loko vo tshika vo Xikwembu xo va tsundzuka swi kona leswi hi nga ta vulavulaka hi swona se ku rhanga ka vona a ku vi leswi swi va tlhotlhaka ku na vona loko vo tshika Xikwembu xi va tsundzuka na munghana lonene a kota ku swi tiva ku a ku ri na hosi yo karhi van'wana loko mi va lava ka munghana lonene ku va ta hlamula hi swa muganga ya vona kumbe xana ku vulavula swin'wana hi muganga ya vona a va kumekalani ne le ka ti-community ta vona a va swi koti ku fikelela kumbe ku endla xo karhi ku pfuna muganga hi mali leyi vaakatiko va yi humesela ti-tribal ta vona inkomu kahle vila mani mina vila hotsi mani mina kona hotsi mani anela munhu wu vula ku hi nge ringani mara loko u ri hosi endla leswi nga ta endla ku miganga loko u tshika u hundza misaveni va ku tsundzuka ku fana na hosi N'wamitwa nimitrini inkomo hi sweswo mingisero munghana lona hey arati n'wembe swi tiva ku ma swi tivi na hi swi tivi a ni ku na maendlelo mayelo if you know kambe na swi twa ka valava van'wana loko va swi tsari kahle veri i hosi feli ya tinyiko Lwandlamuni N'wamitwa wa vumbirhi hi ndlela yaleyo se a hi tlangeleni vutomi bya vona mina tsundzuka ni kha ni vulavula na baba ka ku wena loko ni endla N'wamitwa day a wu ti and a ni tivi ku i vula yini hi le ka n'wina ku na swi lava ku to loko ka nga ti lembe leri ra va ndziri loko ka nga tihi sa ni tivi ku swi vona yini loko se xiyimo xi titani kambe swi ri tani hi amukele n'wana mingiseri lo nhlekani inhlekani vutete aye papa mi vulavula na Botis Duel Mamitwa mativula ya hosi Richard N'wamitwa ni yima ni vulavula ni yimela ndyangu wa vuhosi eka Mahlevezulu kokwani Mahlevezulu hi yena a nga tswala vatswari va mina na vatswari va hina hi ku komise kumbe hi ku angarhela Mativula a ku ri Rose loyi a nga tekiwa hi ka Khosa ku landzela Fofoza ku landzela Grace Mgodeni rikotsa i Richard N'wamitwa tata wa mina yi nga leyiwa timhaka ti fambile vatswari va lava va hindzile hinkwavo emisaveni hi ku landzelelana ka vona sweswi vukosi a byi khome hi Filia Lwandlamuni N'wamitwa swi nga swi hi twa hi le ka radio leyi ku nga na loyi a tivisaka ku hindza emisaveni ka rifu leri a hi wa ndyangu a nga rhumiwangi hi munhu swi nga leswiwa hi kuma leswaku va ri i Helen Baloyi Dr. Helen Baloyi a nga presenta mahungu lawa hina va ndyangu a hi swi tivi tolo loko hi ta va hi kume xivivi xa ku no ndavesa va hindzile emisaveni mina ni nga Mativula ya le ka Richard
vanhu vitanile va kombisa ku hindza ka yena Ndabisa wele ni ku a hi nga swi tivi, and then ku ve na royal council yi nga va kona na van'wani va royal family hi ri kona va lava ku ta tiva hi vutala kusukela hi ya kwini sela leswaku mina va ka Mahlevezulu hina va royal family na ha ta va rhamba na ha ta va tivisa leswaku hi va na meeting leswaku hi endla yini hi ya kwini hi lulamisa timhaka ta malahlelo ya Ndabisa. A ma entrinda a huma evukosini ivi a ya va katini a ngo lo huma a ri le tribal ivi a talaniwa ma swi tiva xin'wana na xin'wana xi sungula kwini endyangwini. ntiyiso leswi swi nga humelela laniwa ku na lava va hi onhelaka, ku na lava nghenelelaka, ku na lava va hi phatulaka hina va ka Mahlevezulu. We are the inner center, inner circle ya ka Mahlevezulu. Xitivi lexi hi yimelaka xona kumbe hi vulavulaka hi xona hi laha ku nga na vukosi leyi. Kutani sweswi vamakwerhu wa mina va kona va xinuna, vamakwerhu wa mina va kona va xisati hala ka Papa Fofoza na hala ka Richard va kona. Hi lo tshama laniwa hi biweni hi nga ri biwe hi ndlati i ntiyiso hi wele hi papa ra ntima. Makwerhu a nge hi nkumini hi n'wi vonini la misaveni. Sweswi hi le ku hlangananeni hi ringeta ku lulamisa timhaka ta ku n'wi lahla hi xiyimo xa ntikelo lexinene. kambe ni pfuneni la ku ndlela ku lava nga yingisela va nga i ntiyiso kutani hi ndyangu mi ya hlangana mindzuku hi ravunharhu. Hi hlanganile sweswiwa ni va fonele matolo immediately hi kuma timhaka ta ku na Ndabisa i siyile or i lovile. Ni fonela ku vamakwerhu wa mina va xinuna na va xisati leswaku hi hlangana namuntlha hi velana from 9 o'clock na sweswi halo go kwalani. Se loko xiyimo xi tatani lava hi nge le ku vulavuleni na vona a mi se hlangana na vona ku fana na hina sweswiwani a hi kha hi bula na tatana Maphope. Mhaka leyi ni nga ta mi veka rivaleni ndyangu lowa ka hina wa ka N'wamitwa wele wu kona wu andlarile kumbe wu ndlandlamukile kambe lava va fanele va rhumeriwa ku ya emoyeni lava nga va ka Mahlevezulu. The inner circle or the inner center ya ka Mahlevezulu ni na vona vambirhi vanharhu la na vona va nga chavuzela va mi hlamusela hi vutala. Lexi ngopfungopfu a hi lave xona ngopfu namuntlha a hi lave xo sungula a hi lave ku vanhu va hi tivisela nkosi se ku ya hi xinavi kumbe ku ya hi xithombe lexiya xi nga hangalasiwa xa ku hi vekela nkosi ku na maviti ya vanhu vambirhi lava va nga tshahiwa ku hi vo va nga ta vutisiwa va nga ta vulavula. Se n'wina sweswiwani hi ku ni ya mahungwini mi vula ku a va fanelangi ku vulavula a mi va tivi tanihi ndyangu ni twe mi tshaha wun'we ku ve i vambirhi laha. Hi vambirhi i message Palane na Helen Baloyi a hi va tivi a hi va ndyangu na swivongo swa kona mi nga swi Xipalani a nga kona hambi ku ri ka family tree ya ka N'wamitwa na Helen Baloyi yaloyo a va kona le ka family tree ma swi tiva ku va ri ku dya ka nandziha munhu wa titshineta a ku i wa ndyangu ku va a ku na nchumu. Ni kombela mi khomela tani ni ta kuma nomboro ya n'wina hi ta yi teka kusuka kwalani ku ya mahlweni mi nga fambi mo ni khomela tani hi kuma nomboro ya n'wina hi ta kota inkomu Papa Khensa a hi yeni ni ya twa mahungu ya misava na mani nkosi na jawu ki nhleka hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we. Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani nakulanga Pat Mathebula. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi.
Ehlekane Putpet na vayingiseri. Onse n'wamitwa a ni va tivi mahlo ya nyama mara hi mitirho na va tiva. Hosi leyi loko ri ke ni vuhosi bya Vatsonga a byi voteriwa mina ni ta sungula ni ya vhota ku va hosi nkulu ya Vatsonga kumbe Machangani. Hikokwalaho ka yini na ko va hosi yo sungula ni nga yi twa yi vula swin'wana kwala mkhimi va interviewer yi nga chavi ku swi veka the way swi nga xiswona ku ve ku na tihosi leti ti nga ta xinuna ti chava ku swi vula loko va vona xilo xi hi tshikelela hi ri Vatsonga hi tshikelela hi tinxaka letin'wana va nga chavi ku xi vula a va xi vurisa sweswi xi nga xiswona a hi khale mhaka wa interviewer maybe mo tlhelela ndzhaku kwala ni 3 months or 4 months mi khe vulavula na vona ni va yingiserini swi twa ku ya munhu loyi a vulavulaka la hayi marito ma yena ma tiye ku tlula na lavan'wanyani lava na sweswiwa va ti vulaka tihosi ta xinuna so hayi moya wa vona etleli ku rhula inkomo Ndabezi thangwa mitwa wa vumbirhi va hisile na nhloti wa matinatina hi ta va tsundzuka hikuva Mutsonga xidzi la tinyungubyisaka a yimela Vutsonga bya yena a va nga tinyumi hambileswi xiyimo xa vona a xi ta pfumela leswaku va nyefula van'wanyani ni hleketa hi loko ku va na ndhasundhasu ku xumbadziwa hala dorobeni ra ka Malamulele va za va ku swa antswa hi tlhelela timitswini Malamulele yi wela emopani Vatsonga va nga xumbadziwi hi langutile moya wa vona a wu wise hi kurhula. Aye Khalanga na muhumelerisi Cindani. Khalanga heavy silences fallen upon our land. Hosi N'wamintwa a ku nga ri hosi ya ka N'wamintwa ntsena kambe ku ri hosi ya rixaka hinkwaro ku angarhela. Ntsundzuka loko ka Malamulele ku ri na strike vanhu va masayiti ya Vuwani va ku vona va nge swi tsakeli ku va nge weli under Collins Chavane. Hosi N'wamintwa va vi na xivindi va ku ri swi vula ku ri na ve le ka Bungeni va nge weli ya Makhado loko va ku a va lava ku fuma va swibelani va vula vo mani a ku ri munhu loyi a yimela rixaka hinkwaro ku nga ri hi ku le ka N'wamintwa ntsena hambi ku ri ka Malamulele ku swi tikile a mbatwa I think ku ni vatwa ku va swi vulavula so eka minkarhi hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalanga Pat Mathebula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mingisela Munghana Lonene FM khume n'we kahle se 12 timinete ntsena ku pila awara ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi le ku buleni namuntlha hi langutaka timhaka ta leswaku tindhawu to tala a ti na mati la Polokwane kumbe swiphemu swin'wana swa Polokwane swi va swi nga ri na mati swi tikomba swi ri na xiphiqo swa mphakelo wa mati hi ndlela yaleyo se ku ve na swivulavula swo tala ngopfu ku na xiphiqo lexi xi nga va ku xi ri koho van'wani va hehla leswaku masipala wa Polokwane wo ka nga swi koti ku phakela vanhu mati van'wani va hehla ku kahle va lepelele Northern Water hi vo va nga ri ku tiseni mati ya kenela hi ndlela yaleyo mi ta tsundzuka tolo hi vulavuleni na va Polokwane va nyika tlhelo ra vona ra mhaka se hi la ku bula na Dokodela Ndweleni Mphephu Dokodela Ndweleni Mphephu hi bula na vona la tanihi mutshamaxitulu wa board ya lepelele Northern Water lava hi lava ku bula na vona hi ta twa kahle vo va tiva yini hi mintlhontlho leyi nga koho ya mphakelo wa mati la Polokwane tanihi sweswi ni ka ni vula tolo ni byela Thipa ni ku sukusela ni ri la hi 2007 xiyimo xa ku phakelo wa mati adorobeni xi tikomba xi kha xi ya hansi ku nga ri ku antswa kambe vona va ngeteri hayi kahle swo pfa swi va na minkarhi a hi tweneni mutshamaxitulu ku vo va ri yini hi ndlela yo yeleyo ni teri mutshamaxitulu wa lepelele Northern Water kumbe board ya lepelele Northern Water ku nga Dokodela Ndweleni Mphephu Vamsandra ndi Masiyari Nhlekani Nhlekani Khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene namuntlha ku tele tikulu hi la ku tatwa ku kahle le ka lepelele Northern Water kahle ku endleka yini kambe Dokodela mi nga se vulavula ni pfumeleleni kumbexani ni sungula ni mi twisa leswi
we are the water authority that is supplying to the residents. Hence, we buy the water from the Lepelle Northern Water. And also safe to say, Brapet, Polokwane is one of the few municipalities that do not owe any entity, any utility. Eskom, we don't owe anything. We pay in time. The Lepelle Northern Water, we don't owe the Lepelle Northern Water. We pay in time more than 50 million a month. And we expect a good service from the Lepelle Northern Water, but we are not getting such. Mary Enwe. The situation ya Polokwane hile. Ina ba Lepelle Northern Water. Inika Polokwane 59 million liters isiko a day. Matila aba homa Oliphant Port. So Oliphant Port inika Polokwane 27 million liters. Ebeneza yona inika Polokwane 32 megaliters. Million liters. Yeah. Loko tishangana tiba 59 million liters. Polokwane na yona ifanele shaku itinika from ina resources itayona kufana na Sand River, Dalmada, 99 leto titisa 41 billion liters isiko. Now, 100 million liters le Polokwane ikuma kuyona. Leswi loko hi langutisa hi endla ti analysis ta hina ikuma kuri Polokwane ilava 214 million liters isiko. Swi vula kuri kuna deficit anti ku deficit khalanga mi ta vitana yini ya kuna ku kayivela ka ya almost 100 million liters. I problem ya ku sungula leyi na yona Polokwane sweswi swi endla ku ri loko ku va na swiphiqonyana xa power grid or hi va na pipe test swi endla ku ri swi teka nkarhi ku ri mati a vuya Polokwane. Mara a hi hina ntsena, the point leyi ni vekaka leswaku a hi Lepelle Northern Water ntsena leyi i nyikaku mati Polokwane. Na Polokwane na yona i fana swa ku i ti nyika mati 59 i huma ka Lepelle Northern Water, 41 i huma ka Polokwane. Therefore loko Polokwane hi vulavula ku nga ri i kuma mati hinkwawo from Lepelle Northern Water, I think i problem number one leyi hi ri na yona. Se loko mi langutini tolo a va vulavula hi ku ta va na nhlengeletano ya n'wena na vona tanihi hi masipala n'wina tlhelo ra n'wehe ra 51 million liters per day maka ma yisa hambi va kha va ku michini yi tshovekeli hambi va kha va ku yini ku ve na power outage sweswo 59 million liters leyi ya yi nyika Polokwane na loko hi va na meeting tolo na Magambo na meyara na vatirhi va Polokwane na vatirhi va Lepelle hi va yi kombisa ku ri nkarhi wun'wanyana hi pampa even 64 million liters hi siku ku endla ku ri ku va na mati Polokwane. Ku na nkarhi hi fana swa ku hi adimisa ku na nkarhi lowu ku fana na ti 5 na 6 ya February ha hi ri na maintenance i ri planned maintenance khalanga. Planned maintenance hi byela Polokwane nkarhi na nkarhi ku ri masiku lamambirhi hi ta shaka down plant ku ri hi endla ti-upgrade because hi na ti-project timbirhi ya Ebenezer na ya Oliphant ku ri hi kota ku upgrade ti-plant leto ku ri ti kona u nyika mati Polokwane hi nkarhi hinkwawo ende Polokwane ya swi tiva. So 5-6 ku ve na that plant maintenance swa hi hetile hi 36 hours endla ku ri Polokwane hi kuma mati mara ya swi tiva ku ri demand ya mati i le henhla ngopfu. So ka meeting wa tona hi vulavule ku ri instead ya ku hi blameana between Lepelle na Polokwane vatirhi lava a va tirhi hinkwavo lava va Polokwane va famba na va Lepelle va kombisa tilayini ta hina ku ri na laha ku ri na ti-illegal connection naswona hi va endla ku ri va swi correcta because challenge yin'wanyana beside demand
illegal connection la vanhu va connecta ku mati ka wona mara leswi swin'wanyana leswi hi swi kumeke ku tolo hileswaku u nga ri a yi twisisi kahle system leyi because sometimes ti-reservoirs loko ti nga tali ni kuma ku ri water reticulation yi nghena ka tiphayiphi before yi fika ka reservoir so hi te ka mera hina na mera hi lava report hi Wednesday Ntuku leyi yi ta kombisaka ku ri solution ya sweswi yi tshika ku bana hi malano hi kuma solution ku ri vanhu va Polokwane va kuma mati. Ni pfuna ni ku twisala dokodela ku loko n'wina tani hi Lepelle Northern Water ma swi kota ku tiva ku mati lama mi nga masusa a Olifantspoort na le Ebenezer ma fikile a Polokwane ma swi kota ku swi kuma sweswo nako ma swi kota ku accounta ku himpela 59 megaliters leya yi nghenini a mavokweni ya Polokwane ke loko ri ku ma swi kota swi vula ku se xiphiqo xi le kwihi xi kwala ka loko se ma nghene a Polokwane leswi nga ri ku swa n'wina xa vumbirhi ni twe mi ka vulavula hi timhaka ta ku mi va byerile ku ti 5 and 6 mi ta va mi ri na maintenance plan maintenance loko mi va byelela ku va endla yini hi sungula hi leyi ya ku loko hi va byela hi va byela ku ri va endla yini loko hi swi tiva ku ri hi ta va na maintenance for 2 days leswi hi swi endlaku hileswaku va communicate va byela vanhu va Polokwane ku ri va tirhisa mati kahle na hina on our side leswi hi swi endlaku leswaku hi sungula ku phampa mati o tala before shutdown ku ri ti-reservoirs ti va na mati laha a ta endlaku ku ri na loko mati ya fambile at least 12 hours of ku ve ku ri na mati mara hi swi tiva ku ri ku na demand leyi ni vulavulaka yona ya 100 million liters leyi endlaku ku ri swi tikanyana ku ri hi manager demand ya mati so loko hi va byela so ku ri a va communicate vanhu va swi tiva ku ri ku va na mati unfortunately loko vanhu va swi tiva ku ri ku va na mati va tata ti-jojo tank ta vona va teka mati hinkwawo na loko hi phampa because hi demand ku endla ku ri ku nga vi na mati now ya swi kota na ku tiva ku ri hi tisa mati mangani hi swi tiva ngopfu hi na timithara leti hi tona ti recordaku ku ri hi nyike Polokwane mali muni not mali muni hi nyike Polokwane mati mangani that's why Polokwane hi fana swa ku hi hakela that's why va vulavula ku ri a va owe anything to Lepelle so loko va hakela va hakela mati laha hi va nyika ku kona swi fana na loko mi ri kaya Polokwane hi tata i kombisa ku ri mita loyi n'wina mi tirhise mati mangani therefore invoice ya n'wina hi leyi hi endla exactly the same thing ka Polokwane hi va hi kombisa ku ri hakelani because hi mi nyike 59 million liters or hi mi nyike 52 laha hi ta va hi va nyika ku hi n'hweti hi leswi hi tirhisaka swona kahle mara I think problem leyi hi ri na yona i ku blame na ngopfu ku nga ri na solution and that's why yesterday hi va hi emphasize leswaku hi na vatirhi technical ti-professional engineers a va tirhe swin'we va kota ku vona ku ri solution i yihi loko hi dilana na demand mara ka hina this side Khalanga hi na project leyi hi lavaka ku ri hi investaku ka yona and mfumo u hi nyike mali ku ri hi upgrade Ebenezer na Oliphant because Ebenezer currently is 42 million liters per day. Oliphant is 60 million liters. Hi lava ku ri hi ti upgrade Oliphant is 120 Ebenezer is 80 at least it has closer gap leyi iri kona kambe hikokwalaho ka yini swi tikomba ongeti na swi tiva ka mi ti hable man kambe swi tikomba ongeti mi le ku tsutsumiseni nkarhi laha hi fike njhani ka ku hi ze hi va na deficit leyiwani hi vulavulaka yona ya close to 100 megaliters hi siku dokodela loko ku ve sweswiwani ma swi vona ku miri mi la ku ngetela Olifantspoort hambi ku ri Ebenezer hi ndlela hikokwalaho ka yini swi nga endliwangi kumbexani loko ni tshamela ni languta onge swilo swa fana swi endliwe 5-10 years ago
I admit ku ri hi endla swiphiqo previously na loko vanhu va endla planning khalanga because ku ve na nkarhi lowu hi ve na moratorium mi ta hlamusela vayingiseli ku ri moratorium wini hi va na moratorium ku ri ku nga vi na any development Polokwane because Polokwane a yi na mati o tala so ku ve na development to tala mara hi nga veki ti-infrastructure or hi nga plan ku ri vanhu va ta kuma njhani mati. That's number one. Number two, ku ve na population growth leyi i fikeke ku ri i hinda nkarhi i hinda the demand or supply ya mati laha hi nyikaku vanhu hi teke nkarhi hi nga increase or hi nga engeteti ti-plant ta hina khalanga mati ya kona vayingiseri va Munghana Lonene Ebenezer na Olifants a kona mati mara problem leyi hi ri na yona hileswaku ti-plant ta hina tintsongo ku ri tisa mati a enough ka vanhu therefore hi fanele swa ku hi investa ka infrastructure ya hina ku ri vanhu va kuma mati but problem leyi a hi problem ya Polokwane ntsena i problem ya the whole country. That's why na Joburg namuntlha na Pretoria Midrand i ri na the same problem because infrastructure ta hina hi khale hi nga ti improve ku ri nyika vanhu mati. I vamana va fana va ndle sweswo n'wi swi vula ku mina sweswi loko ni kha ni vulavula na dokodela Ndweleni Mphephu ni ri hi le ka xiyimo lexi hi mhaka ku vanhu lava va nge le ka swiyimo leswi va fanele va kunguhatela mahlweni a ve le ku kunguhateleni mahlweni hinkwenu Lepelle na yona i teke nkarhi. That's why loko hi fika hi 2021 khalanga na vuyingiseri hi ve hi nyikwe ntirho swa ku hi cinca leswi Lepelle Northern Water i ve ri ka yona xiyimo lexiya xa Giyani project ti-corruption na yini hi improve i fika laha i ri ka yona hi swi endlile hi past 4 years ku ri Lepelle Northern Water improve. That's why sweswi na project leyi ya Ebenezer Olifants Port leyi ni vulavulaka hi yona the first two projects ta hela sweswi hi March ku ri ku va na proper efficient hi cince na line ya second line so hi hina hi fanele swa ku hi famba hi nkarhi ku improve infrastructure ya hina so we are working backwards. Demand is on top but we are already we are working on a back foot chasing the population le demand le ya 100 megaliters na Polokwane na yona va kuma ti-equitable shares. Ti-equitable shares leti va ti kumaka va fanele ku va investa ka infrastructure ta vona ku ri na vona va tisa mati ka Polokwane. That's why ni vulavula hi 5941 at least ha fanele ku hi vulavula hina hi tisa 100 na va tisa 100 mara at the water utility hi tirha swin'we ku ri na mfumo na Department ya Water and Sanitation ku ri va yi nyika mali because sweswi hi stable khalanga na ka governance ya hina improvile. That's why for the past 2 financial years Lepelle Northern Water even a zero irregular, zero fruitless and wasteful expenditure. So ya kota ku ri ya ka market hi kuma mali ku ri hi focus ka city ya hina especially this project ya Ebenezer Olifants Port i lava 23 billion ku ri Polokwane hi va na mati. laha ka moratorium ntwanano luwa hi le kusuhi no heta dokodela wo hetisela sini ntwanano luwa wu tshove va mani impela loko ni languta Polokwane hi 2007 loko mi ni fika laha na Polokwane namuntlha hi 2026 ya tikomba ku yi kule swinene a ku ri hava va Mall of the North a ku ri hava Thornhill a ku ri hava hi leswi yi kurile se xivutiso ku ta va ku i mani a nga ndangi ku yini hi ku vona ka n'wina kumbe i mani a tlulaku moratorium kumbe ntwanano lowu mi va ku mi ri na wona. So development na ti-approval ta development ti endliwa hi masipala. Hina leswi hi fanele swa ku hi swi endla i ku tisa mati water board yi fanele swa ku hi tisa mati ka vanhu leswi swa fanele ku swi endleka hileswaku loko ku va na development leyi or na ti-plan leti ta ti-development ha fanele swa ku hi tshama swin'we hi vona ku ri
ku ta laveka mati mangani because ya swi kota ku calculate ku ri ti-project leti loko Coca-Cola yi fika or any industry yi nghena va swi kota ku tiva ku ri va lava mati mangani a fanele ku hi tshama swin'we hi pulana swin'we as a water board na municipality ku ri hi vona ku ri hi swi endlisa ku yini ti-project leti ti endleka back in 2000 not even 2007 if me ya back mi no gugula ntsena ku ri problem ya mati ya Polokwane hi va vulavula hi yona malembe mangani i khale problem leyi even back in 2000 ya recall but as I said we are working on a back foot hi fana swa ku hi tirha swin'we hi move hi speed hi kota ku ri vanhu va kuma mati even though unfortunately hi nge control population growth mara hi fana swa ku hi make sure leswi hi ta swi endla ku sweswi hi swi endla ku ri vanhu va kuma mati a hetseleni anda ka meeting wa n'wina dokodela Tolo mina ni nga mutshami wa Polokwane mi ri yini ka mehe mi ri swi ta tshamiseka mi ri kumbexani swi ta endlisa ku yini kumbe hi rhurha ni nga rhurhi hi ta improve situation leyi ri ka yona sweswi hi ta endla ku ri at least ku nge vi na shortage ya mati nkarhi wo tala hi ta tirha swin'we mina na ni byela Khalanga na Wengiseri if hi tirha swin'we hi tshika leswaku kombana hi mina hi ta swi kota ku ri hi solve issue leti I mean hi na madokodela ka Lepelle hi na ti-professionals ka municipality na ka Lepelle swi nge tsangi swilo leswi loko hi tshama hansi that's why even na mayor yesterday aku a hi tshameni hansi hi kuma solution hi nga vulavuli hi swilo leswi swa khale solution ya sweswi na leswi ri na swona i swi ku ri at least hi endla ku ri ku va na mati if mi langutisa hi December ka ku nga ri na challenge ya mati sweswi hi fanele swa ku hi languta ku ri mara ku humelela yini u ri sweswi hi February or so December vanhu va vuye kaya hinkwavo magaraba ka ku nga ri na challenge all of a sudden ku na challenge where is this challenge coming from that's where the technical team va fanele swa ku va hi byela swona and hi kuma solution hi ta tshama mundzuku hi vona ku ri swi famba njhani Dokotela hi khensile swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina hi ta vona i va mani vo ka va nga pulani kambe hi khensile ku va mi hi baserile ku ya mahlweni siku ra n'wina ri vele rinene a khensa anytime na khensa inkomo hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM va hi bula na vona mutshamaxitulu wa board ya Lepelle Northern Water ku nga dokodela Ndweleni Mphephu a hi tweni ku mangu emisava ya awara ya mbirhi ya ta va yimisekeni kusuka kwalano leyi ta bula na va ANC Limpopo kasi ke ku lweliwa yini andaka leswi hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalanga Pat Mathebula hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula so mi commissioner wa SARS ango ni nyikeni mali ku ni ta hlongorisa yini ni ta hlongorisa ti-cyber criminals hi ku sweswi thekinoloji yo yi karhataku ngopfu ti-kleptocracy yini ma n'wi vona ku munhu loyi a nga tirhi helo mara wa nyuka i na mali yin'wana mi nga yi twisisiku i yi kuma kwihi hi mhaka yini hi ku i yin'wana wa laha va nga ka ti-cyber criminals ma yi vona milovu so SARS sweswi yi lava ku hlongorisana na vona va lava ku endla mali ya migunyata a va pfuki va helo mina n'wina hi pfuka hi 4 hi ya mintirhweni mara va pfuka vo tshama mara va na mali ku tlula vanhu lava tirhaka timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena hi byela vanhu navezitha na timasipala ku le ka ndzawulo ya hina ya Coxa hi na vanhu va nga na vuswikoti va ta va ta languta ndhawu ku yi ringanerile ku hanya ka vanhu kumbe yi fanele yi va ya ndhawu ya agriculture kumbe ku va ndhawu ya yini na loko ku tsemiwa masayiti hi fanele masipala na hina hi tirhe swin'we na vavukosi ku tsema masayiti kambe loko vanhu va ha tsema masayiti a va ha lavi ku yingisela un'wana vo tsema switandiswa sweswiya loko se ku va na problem lava nga tsema switandza ka ha ri vo va hlamulaka se va lava mfumo wu hlamula ku ri ku vo tshama matini ni tshemba ku
ni nga vulangi munhu wo karhi mina wena khalanga hi humela hi huma giyani ku ko ndhawu yin'wana hambiloko yi nga dyondzangi xikolo wa swi vona ku laha loko na mpfula ko va adan'wini mati ma ta tshama loko i nga ri na problem ku nga ri na mpfula hi nkarhi walowo i kha yi tirha i khinda leswi endlaku swona a ku vonaki xihoxo sweswo mingisela Munghana Lonene FM MEC Bioscope Makama. I ntiyiso walowo khalanga mpfula leyi hi nga ti vona ka nkarhi wa sweswi a hi timpfula ta ntolovelo leswi hi komba leswaku mpela leswi swi vitaniwaku climate change hi le ka tona hi vulavula sweswi ka ndhawu tin'wana ta hala Western Cape ku na dyandza hi huma koho ku hava mati madamu ya tshwile se leswi vulavula leswaku mati lama hi nga na wona hi fanele hi ma tirhisa kahle hi ndlela leyinene mati man'wana na man'wana loko ku ri ku mi vona mi nga ma tshembi ringetani ku va mi ma virisa ku sungula kumbe mi landzelela xileriso xa ndzawulo ya rihanyo va vulavulela ndhawu leya mati na nkululo Afrika-Dzonga. khalanga Pat Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela. Sweswo mingisela Munghana Lonene FM 25 minutes ntsena iseba awara ya mbirhi nhlekani wa Xikwembu hi ku tshembise ku hi ta va hi rhurhele matsalani wa ANC Limpopo va Musanda va Madaje na intiyiso hina vona la hi lava ku bulanyana kantsongo hi swihehlo swa ku ongeti ku na ku kwetlembetana loku ku va ku koho loku ku lulamiseriwa vurhumiwa lebyi nga ta byi ri koho ka nhlengeletano leyi nga ta va yi ri koho ya vu 14 kumbe 11 va ta byela va ti tiva ku tinhlengeletano leyi ya ku hlawula vurhangeri leyi nga ta va yi ri kona hi n'hweti leya ya Nyenyankulu. Va Musanda inhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene. Khensile Botpat na vayingiseri va Munghana Lonene FM hi nga se sungula hi mhaka leyi mi nga ni vitanela yona hi ta lava ku hundzisa marito mo chavelela aka tihosi ta hina timbirhi va nga hundza emisaveni hosi N'wamitwa wa vumbirhi na Hosi Maja va community ya le ka Maja hosi N'wamitwa i va le ka N'wamitwa hi ri African National Congress hi lowara tibenara ta hina na ku hluvula swidloko hi xixima tihosi ta hina leti timbirhi va nga hundza emisaveni hi ri ka mindyangu mimbirhi a va chaveleleki hi marito lama humaka ka African National Congress. Antiyiso ani miri kambe miri n'wina mi tivitana yini leader of what society se ma sindziseka ku hinkwaswo leswi swa mikhumba laha Limpopo we are the leader of society. That is why loko ku va na ti-floods i party yin'we ntsena yi nga vonaka yi ka ya tsutsuma tindhawu leti hinkwato i ANC i party yin'we leyi i nga vitaniwa la ka Munghana Lonene ku tengisiwa ku why i khandili helicopter ya president ku hava na yin'we i nga ta yi vulavula ti-floods ku hava na yin'we inga nyikela mikumba ku hava na yin'we inga nyikela swakudya i hina hi nyikele ti-district ta hina hinkwenu not hi ka tirhisa matimba mfumo as African National Congress hina ntsena hi nga kombela vaakatiko va province leyi ku lava va nga na swimbalo na yini va nga swi tirhisi na yini swa kahle a va hi nyiketi ende va hi nyiketile hi laha ku khensa vaakatiko va xifundza ntsongo xa hina xa le Limpopo the way va nga respondisaka swona ku pfuna vanhu va ti-floods i phati yi ri yin'we a Limpopo yi nga rhumela matsalani wa yo ku atata ni konyololo hayi mina na n'wina hi vulavuli kahle ngopfu a hi konyolananga hi valavi kahle ngopfu ko va ku a ni n'wina mi tirha ku vutisa swivutiso mina vona mina ni tirha ku hlamula se n'wina mi ni vutisile na mina ni hlamula ku mi nga ni vutisi swilo swa ku operator swa ti-pilot ni nge koti ku swi tiva swa ti-pilot and ni vulavula ntiyiso a ni le ku mi konyololeni Botpat ni ri mhaka ya ku i fula machini ya mani na loko ni ri sweswi a ni se swi tiva because swi nga tiviwa hi ti-pilot ku vona va thoriwe hi mani ku driver xihahampfhuka lexiya not mina ni ri matsalani wa province mina no komberiwa ku khandziya ni fela sweswi swa mina swo pfumela ku fana na sweswi loko mi ni vitana na kota ku te swona swi ni dlayisaka yi komberi kwalano hi ku se ni la ku vulavula hi leswi nga endleka a Musina ku kahle ku endleka yini endzhaku ka loko ni hundzela
hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we. Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani. Nakhalanga Pat Mathebula. loko ni kha ni vulavula na mutivi wa nawu siku rin'wana kwala ka nongonoko walowu a hi vulavula hi nkulukumba Thabo Bester ivi a ku i Thabo Bester mi swi tivisa ku yini hi ku munhu loyi a nga se va na pasi a hi veteni hi huma kaya leyo ke se na namuntlha sweswiwani mhaka leyi nga humelela misina a ni yi tivi ku humelele yini a Musina se yima ni hi twa ku va African National Congress hi matsalani ma vona va ri kahle kahle ku endleke yini a Musina hi ku na swihehlo swa leswaku ongeti ku na vanhu va nga hetelela va duvulana i ntiyiso ke loko ri ka hi ntiyiso ku endleke yini Vamsanda kahle kahle ku endleke yini Musina leswi nga humelela Musina i ku hi Saturday va ku ri na biannual branch general meeting ya ku langa vurhangeri va rhavi ra ward 11 na ku langa vayimeri lava va nga ta va yimela rhavi leriya a conferenceni ya province report leyi nga yi kuma aka region loko hi twa ku kuna vanhu va 9 va nga duvuriwa va nga le swibedhlele na hina the whole day ya yesterday national office ya yi lava this information ku ri secretary general a ta kota ku ya swibedhlele ku visita vanhu lava va nga vaviseka va nga duvuriwa ale a wadini leyi until sweswi a yi se kuma information ya ku vanhu lava va nga tirhi va duvuriwile va 9 va le ka swibedhlele xihi na yini na yini mara leswi hi nga kota ku swi kuma aka region i ku rhavi leriya ri swi tivi ku ko tala loko i va na mihlengeletano ku va na tifilufilu valwa va kumbela va region ku va va lavela security company leswi swi ha swi pfumelela sweswo loko swi endliwa hi va region lava nga lava as private security company ku i protecta vanhu hinkwavo va nga ta va ri timitini la leswi hi nga twa swona swi nga le preliminary ha lavisisa information because a hi lavi ku teka information i kha ya huma ka region ntsena hi ta lava information ya ku huma ka rhavi na ka vanhu lava van'wani va alejaku ku va aleliwa ku nghena leswi swi nga humelela i ku private security company i boheki ku hangalasa vanhu hi ti-rubber bullet hi leswi hi nga twa swona lava va alela vanhu lava va heti meeting ku humela ahandle va bloki exikolo mi ta swi tiva ku swikolo leswi a hi swa ANC i swikolo swa vaakatiko lava vaakatiko lava vanhu va ANC va kombelaka se ka ku sungula ku va na chaos yaleyo mara ha lava ku vanhu lava nga na information leyi ya vanhu lava nga duvuriwa na swibedhlele ku va le swibedhlele swihi va humela a rivaleni hi ta kota because na office ya secretary general na mina hi lava ku visitela swirho swa hina lava va nga vaviseka hambi ku ri vanhu va community if va vaviseki va nga ri swirho hi na responsibility hina as party ku ri hi ya vonisisa na loko hi vona ku na va security va ta va hundi mpimo ku ta va hina hi nga ta va pfulela case a hi lavi ku va na mimfilumpfilu a ti-branchini ta hina mara sweswi botpat hi vulavula hi yimeli province a hi kumi information leyi ya vanhu va nga duvuriwa hambi ku ri maybe kwele ka social media if mi ri na vona mavito kumbe hi endla call ya vanhu lava tivaka ku vanhu va nga duvuriwa hi lava na lava va le swibedhlele xihi na xihi na xihi so that na hina as party hi na responsibility ya ku ri hi ya hi vona vanhu lavaya ku nkarhi wun'wani mi ta kuma ku va luzi mali ta ti-transport na kwele swibedhlele va hakerile ku hi teka responsibility as party including responsibility ya vanhu va nga ri timembara ta hina hi ta yi teka hina as party because a hi lavi ku hi va party leyi i endlaku ku vanhu va vaviseka hambi va ri ti-passerby va fanele ku matomi ya vona a va protected mara so far that information a hi na yona hambi hi lavile tolo until sweswi a yi se yi kuma so ku ri na vanhu va ri na yona a va rhumeli aka hina va rhumela a ofisini ya hina va rhumela na regional office because information leyi nge na yona a yi koti ku confirma ku indeed ku na vanhu va 9 va nga duvuriwa until i kuma that information from rhavi ra hina na region rhavi leri ri dumini ku ri tshama ku ri na hoyi kasi ku lweliwa yi ku lweriwa matimba vanhu va lava ku langiwa masiku lama un'wana na un'wana u available that is why mi vona na ka conference leyi ya kona
mi ta koma ku tsariwa Madaje Peace for peace, Patty Mathebula for peace, Mani for peace, Sesi Rosa for peace, everybody bala ku nghena bala ku fuma Va ta va matini. yimeli vanhu va yi rhuma masiku lama hina yi humela ku hanje ku hina yi available kuku aka ANC ku ya milawu ya na vumbiwa hi yimela vanhu loko va ku hi vona nga ku Madaje u fana ku aya ku yimeliwa nkarhi wa ku Madaje wa pfumela kumbe wa ala na ese masiku lama swimi pyramid yi mihloko aya hi mangi hi fika njhani kwala ka ku pyramid yi thawa hansi nhloko no hi fika hi mhaka ya democracy endli ku swinu swi va very easy to access and vanhu vo tala masiku lama la ku seva vanhu hi cheka salary vanhu van'wani va twa nga ku i ntirho swilo leswi and swilo leswi swa hina Botpat if hi lava ku vulavula ntiso a hi ntirho na loko hi huma makaya loko ho vulavula akaya ku ya ntirhweni a hi vulavuli swona swilo leswi i ku seva vanhu. That is why nkarhi wun'wana na wun'wana loko vanhu va ku no Madaje hi karele hi yena swi fana ku swi va easy ka Madaje if a langiwile hi vanhu ku ri no this time vanhu va lava Botpat mara vanhu masiku lama a va ha pfumeli marhavi ya hina ma ta va na mpfilumpfilu hi mhaka ya ku marhavi lama i mona ma nga ta preside over election ya makhanselara hi swona mi vonaka ku sweswi na ti-tension ti gonya because vanhu va lava grip ya rhavi ku ri va ta kota ku va makhanselara na hina so it's something leswi swi nga kona and a swi avoideki because 2026 i lembe ra ti-elections ta local government. se a swi koteki ku hi mapfhumba ya lama ma n'wina mi ya endlaku ya mi va vitana ya ti-political education vanhu va kota ku swi dyondza sweswo loko ku ri na party i heta nkarhi i kha ya dyondzisa varhangeri na swirho swa vona hi ku ANC melini nakona aka ANC hi fana ku hi behave njhani ANC a lembeni hi endla ti-political education class more than 3 times a lembeni and ti endliwa mi ta kuma ku ri na tin'wani ti nga mandatory ti huma ku a national tin'wani ti endliwa ka province tin'wani ti endliwa ti-region na marhavi tina vana ti-political education class ko va ku munhu loko a ti byerile ku a nga lavi ku yingisela swa tika Botpat ni tshemba ku na kwala aka munghana lona ku na vanhu van'wana na vona mi ta kuma ku a va landzeleli milawu ti-program tin'wani ti sungula 5 minutes later hi mhaka ya ku munhu maybe u ta va fikila swi kona swi everywhere swi ya hi ku mi swi manager njhani na hina hi le ku lweni na ku swi manager ku ri ku nga vi na mavona loko munhu a joyini ANC loko a joyina ANC a vuya a meeting a biwile hi ribye kumbe a duvuriwile I don't think it's something leswi hina hi lava as party hi associate na swona that is why ni ku vanhu lava hinkwavo va nga vaviseka na hina a va humeli rivaleni because so far a hi le ku kumeni that information ku ri ta kota ku pfuna hi ri party hi ta kota ku pfuna ku ya hi ya va vona hi ta kota ku vona ku i yini leswi nga endla ku ri imbesa switsongo leswi va nga swi tirhisa loko va kha va lava ku ya amadokodeleni na ku pfulela nandzu lava va nga va ku kumbexani va tirhisa matimba ku tlula mpimo. Yes. Okay. Ku na vhiki rin'wana a hi kha hi vulavula na un'wana wa xirho xa vandla ra African National Congress a ni mi kumangi n'wina ka ku vulavula a kha vulavula ku sula ku loko u nga ni kumanga u ni lavanga a kha vulavula a swi za swi humelele endla ku u nga nyiki impression ya ku u ta va u zamini a ni lavanga okay a ni mi lavanga kambe a ku ri na van'wana va ku va vulavulela ti-region ta ku hi ku ya hi ti-region va twanane ku loko va ya ka nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri va ta fambisa leswiwani sa ni la ku vutisa n'we mi nga matsalani ku ti-structures ta ANC ku na laha ku nga na nhlengeletano kumbe yi ma ni basisa laha hi ku laha ku na va lava ku ni xavisa la mavhengeleni kambe mi ni byela ku xi koho structure xexo xa ku i nhlengeletano ya ti-region ti nga kota ku teka swiboho ke endzhaku ka leswi inkaye timinete ntsena se ba ora yambirhi nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM na ha ri na vona va Msanda vo Madaje matsalani wa ANC Limpopo loko ni nga se ya mavhengeleni va Msanda a ku ri na mhaka liya ni kha ni vutisa yona ku hi ze hi nga vulavula lana kulukumba Peter Ngoveni loko hi vulavula na vona hi vule na vona va kha va kombisa ku ti-region ti hlangeletanini ti twanana ku ti ta hetelela ti fambisa leswi ti humesa na vanhu lava ti nge va tsakela ku va vo va nga ta va va ri ka top 5 se
ivi ni hlamarisa hi n'wami le ku vona keni kwalaya loko hi kha hi endla vulavisisi hi kuma ku hayi mani aka ANC hi se twa ku ku na region ku na structure lexi kumbexana hi hlamusele nyana hi kota ku swi twisisa ku endleka yini la ANC sungula ka member ku va na ravi ku va na sub-region i masipala wa local ku va na region i district municipality ku va na province i Limpopo ku va na national ku va structure xin'wana kwalaho ku va structure xa ti-provinces xikona xa ti-provinces loko mina ku tshame vona Premier League Northwest Louis Deremelo a secretary wa Mpumalanga Chirwa ai koti ku ri hlangana hi ri vanharhu a xi kona structure xexo xa ku ti-provinces loko hi hlangana hi fanele ku hi va yi coordinate-wile hi national so na ti-regions loko ti hlangana ti fanele ku ti va ti coordinate-wile hi province leswi swi nga clear aka vumbiwa na ka milawu yo governa ti-conferences i ku varhangeri va ANC 90% ya vanhu va fanele ku va conference va fanele ku va huma ka marhavi so vanhu va fanele ku va vulavula i marhavi and ku va rhavi rin'wana ri pfumeleliwa ku convene rhavi rin'wana va ku hi vulavula hi ri marhavi mambirhi malahi ilimu i wa 10 na wa 11 rhavi rin'wana na rin'wana ri va na meeting wa rona independently ri teka xiboho xa rona ri hava pressure yo huma ka munhu un'wana na un'wana so I should think Peter u vulavulela i spokesperson xa region ya le Mopani and ni understanda ngopfu a nga va xikarhi kwala ku ngo va ku vi na miscommunication ka n'wina na yena maybe mi dirivulana to a point aku u vulavulela ti-regions u vulavulela a ku ri na statement a xi humise sweswo no statement xexo a xi koteki ku xi va statement xa ANC a ni lavi ku loko ni ri matsalana because matsalana wa ANC ku ya hi vumbiwa swin'wana leswi a nga nyikiwa swona i ku meka sure ku ANC loko i communicate aka province i communicate yena chief spokesperson so loko mina no ta la ni bela xigandlo ku no xi kona structure lexi xa ti-region xi lidiwa ku hi Peter ni ta va ni endla mistake and ni pfulela factionalism aka nhlangano u raniwa organizationally leswiya ni nga swi hlamusela Peter a nga va maybe with other spokesperson i9 a decide ku maybe va vulavuri ku lobana as regions va pfumeleliwa comrade Pat because the regions ani comrade me okay comrade okay both Pat va pfumeleriwa as regions ku lobana there's nothing wrong ku va lobana ku ri na as region because remember aka conference ku ta va na percentage yo karhi ya vanhu va vota ku va yimeli ti-region mavona va pfumeleriwa na ti-leagues ta hina ku lobana va pfumelelani because va ta va na percentage yo karhi yo vota as ti-leagues leswi swi nga pfumeleliwiki i ku endla a councils of region a council of regions ayikona ayipfumeleliwi and I should think that thing Jimmy u koti ku swi spokesperson xa province ku swi basisa kahle aka Thobela FM so aha lavi ku ri swi endla an issue comrade Pat man both Pat I love ku swi endla an issue both Pat na swi tiva ku am comrade mara both Pat mara hi toloveli ku vanhu van'wana va vulavulaka na vona antivi ku both Pat va swi tiva ku rito comrade swi vula yini a ndzi na no swi tiva a ni comrade a swi vulavuli xirho xa ANC swi vulavula chomi aka struggle mina na n'wina mi tshava mi kha ma ni vitana la ku hava mati ku hava yini na yini hi le ka struggle xa ku endla ku vanhu va hina va kuma mati hava ma comrade a mati so a swi vuli ku membara both Pat nemetweni a hi yini ka leyi hi ku vulavula hi mati ni lava hi hetsela hi yona matsalana vandla ra n'wina loko ni nga hoxisi hi mpfhuka hi nghena ka xidemokirasi a ri ro ri fambisaku doroba ra Polokwane kambe ri tikomba ungeti loko doroba ri kha ri kula ro va ri kha ri salela ndzhaku ku kunguhata sweswi ve le ku hluphekeni tanihi ANC Limpopo leswi nga le ku endlekeni a capital city ya Limpopo swi mi khoma njhani a swi khomi kahle both Pat because hina tona ti-report loko ho la ku vulavula ntiso aka vayingiseri hina problem ya Lepelle Northern Water na Polokwane municipality
the way va vulavurisa swona loko Polokwane yo humesa statement lipelle na yona ya humesa loko Polokwane yo vulavula ka radio lipelle na yona ya vulavula a twisisi ku langiwi vo mani because lava va lipelle lava a va langiwangi munhu vo thoriwa a tihofisini and hi vona va nga khoma dam leri vitaniwa ku ri Ebenezer resupply almost close to 90% ya mati a Polokwane ina vo leswaku va tata ka radio va ku hina hi le ku pumpeni loko va phampa loko ma nga humi a swiphayipaneni swi fana loko va nga phampi no very n'wina masipala a wu kunguhatangi ku kula ka doroba ma swi vona loko kunguhata va vula yini ku plana ku nkarhi lowu taku ku ta doroba ku ta va na va Mall of the North ku ta va na va Thornhill ku ta mara n'wina loko mi tshami laha Bothpat mpela ma pfumela ku masipala a wu pulanangi loko loko vo ri a wu pulanangi swi vula ku va vuri masipala wo pfuka munduku u ku no kusuhani na Thornhill hi maka stand kusuhani na Mall of the North hi maka stand loko motwa ku mara mi hleketa ku swi nga va swi swona sweswo mara mina ni nga se hlamula n'wa tipolitiki because mina ni ta va biased ni la ku mara mi hleketa ku doroba a capital city loko lipelle leya iri involved aka lot of problems previously inga accept ku na yona ina ti problems it's very problematic chairperson wa lipelle mpepu u fana ku afumela ku kuna ti problems ta internal ta lipelle including ku vale ku engine ti tender to renovate ti electrical components ta dam le Ebenezer aba byela Polokwane se nsalle minute ya minute va yingiseri va le ku va lava tshama ku Polokwane va le ku yingiseleni sweswi mi ri yini ka vona va le ku hluphekeni hi ri a va hi nyiki nkarhi hi le ku hi attendeni hi ta vitana meeting because tolo hi va nyikile ni va byeli ku a va meet tolo loko va mita ni la ku twa ku va vulavula passing each other na so va hisa mahlweni va va humesi statement Polokwane humesi statement tolo vona va lipelle va humesi statement and a xi vulavuli xinxin'we so hi ta va convener hina team ya vanhu va ka government i lidiwa ku hi premier leyi hi nga yi dedicate ku i yona yi fanele ku i solve maka ya mati ya lipelle na Polokwane so ni ta vulavula na premier I should think by tomorrow hi ta kota ku mi nyika ku meeting wa hina u fambi njhani i responsibility ya hina a hi chavi nchumu kwalaho mi vutisa the right person ametweli khenseli swinene ku va mi kota ku ta haleni hina hi lo rindzela ma xi fika swiyindla leswi hi vona swin'wana khani mambo inkomu va Msanda vo Madaje lava hi bulaka na vona mixero Munghana Lonene FM va gimeta nongonoko wa hina eka hi vulavula hi xiphiqo lexi xi nga koho a Limpopo ngopfungopfu a Polokwane hi timhaka ta mati na sweswi vengeri va pfuneni ku lava mi va lavisa vanhu lava va nge va duvuriwile swi kota ku tiveka i va mani ku va na mavito kumbe tinomboro ka vanhu lava hi ku ko voniwa ku nkaya wa vanhu va duvulanini kumbe va duvuriwile kambe ku i va mani a swi le ku kumekeni hi ndlela yeleyo nongonoko wa humelerisiwe Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlanganeni nakambe na nongonoko lowu munduku kwala ka Munghana Lonene FM va na siku lerinene tata Eloise Richard, Playfontein, Musina, kuyafika e-Bay3. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, Makumbandlela. Mahungu eka SABC.